Agba manufum kokukum de natural resources alo jojoma fanu nana yo ke mawunto ko ira Ghana akpe tama je gome ple okay ma gome jem akpe gold enye sika bauxite anye jojoma nana de ke mawu ira kple Ghana clay ha enye anyi clay ha ipe do pele oko na tarazo plitoto fish alo akpa olo tomela oa ihe anye jojoma nana ike mawu ira Ghana dukwa kle ene egajola fima ha bed sikanye heavy anye le npokpo tepe alo dudu tepe eyevobe for eating sake alo for tourist attraction or purposes. Hydropower sikanya electric power. Hydropower ma enye transformer ke odi le tome eyo supply na light alo electricity ne Ghana tukwa kata sikale akusumbo dama ma enye hydropower. Tola fima limestone anye ekpeto hiare ke ko na design ko na design onye ba motu ko pitoto alo ko na design ko especially ko na design le home alo home diamond anye enu tohia no sikesno tohia de ke ma wira Ghana to play le ga jola fima manganese anye one of natural resources alo mineral resources yake mawira Ghana dukwa play nega jola fima petrol awuzna na ko na nugeda apart from evuo ozane ko fill no up tank no nyebe melavumo petrol melavumo avumo kpoma aho alo vumo kpoma move petrol le Ghana afia pa manya vion gaka anu yakata le Ghana afia gaka okay magbona rubber la fia rubber ipatia Ghana fia odue do rubber la fia pa manya vion na edehema da rubber ko na ties rubber ko na fokpa rubber ko na nugo gede ko na nugo goza ko na rubber ko na da na edehema da eje le Ghana fia ta na ile keta na ile teba gede adan ihe ajela fima na ile central region kwadogodia ejele afima gochi ta na chola fima ba silver le Ghana afia pa manya vion apart from kata timber sikanye ati ife do poli gbogbo za ati ebole Ghana fia le forest gbogbo za ati pe enu yo le Ghana fia ta chola majia eto for tourist attraction purpose ta to le Ghana fia do nye enu pope especially example abe amejope afaja to plete pado son enye to ikenye enu pope amoyi na bakona especially amotuna yevo de kutoto abe oil excursion obakona ba obakhe efada alo Gaddafi obakko ta eto le Ghana fia akopere nwa waterfall enye echiake chona etotame no kokom de anyigba lo no jajam de anyigba enye waterfall here is for tourist purpose alo attraction enye nu popo amagede va pona menye je so va pona okena fe eyo va pone ga kokude hema nwa forest reserve nye abe forest abe gbedada po pitoto sike elan le mela vovovo abe kese abe elan vovovo ko iya enye enukpope amegede oyina va kpona enmakata ele Ghana afia menye afi bubu adeke ko daka gako kere no blow gold country ake produce na cocoa alo gold Ghana enye
the second largest producer of gold the whole Africa. The whole Africa, Ghana is the second largest producer of gold. The whole Africa. The whole world, Ghana is the second largest producer of cocoa. The whole world. Gakanu nye benu yakatan le Ghana fia. Afima onu ya mapu ncho South Africa kple Rwanda un. Na ile South Africa agba, South Africa cocoa. Sorry, South Africa goat konye nu ya la fima. Goat yake le South Africa. Yake o develop South Africa to the extent be Ghana mate akoipodo kui a compare plus South Africa. Okay, me da hamada aside. Na ile Rwanda, Ghana ho independent even before Rwanda. Rwanda ntokra ha no abochona mu uno atachona mu le Rwanda pa afima apako no on la fima naneke krama le Rwanda afimo. Le resources okatando mi Rwanda only one natural resources yakonye nu yake le Rwanda. Gakegba nebia apuncho Africa country yake develop Rwanda any country yake develop manye vion. Rwanda obe competing kle Malaysia. Ole competing kle America. Nkata onyebe Ghana. All these natural resources le Ghana fia manye vion, manye deka, manye vo, manye to, manye no. It's more than 20. Gaka he akata me list, alo he akata me yua. It's about 17. Gaka ewu nenema. Onye benu yakata le Ghana to come afia nke geography nyapa leaders so especially politicians so nu stand controlling onye be our life so bitter life amele easy na Ghana view nkata le ba onye ne mada onye be other countries about Rwanda plus South Africa na na kamala fima o abale o le Ghana fia gake nu sianu a ele very simple very easy to come violate jokoko mo nka geography le Ghana situation anano nenema yakokpere hema ha nwa onye be leaders o alo president ale isike choga na fia onye be ba no gadom he makata menye nkwenya onya aka be bianye be people de onya alone ka konye enua onye be enua kata le Ghana to come ga Ghana ele very very poor to come viola fukun eye leaders o ogaba no gadom be yakojira Ghana to kwado nkata le bo anye nenema egba petrol le Ghana fia gaka bujoa mele izio oda dan le petrol antoji menye vion bujo ha oda damreji enu gede oda damreji even common gari kran gari sika be come amomo regard kran egba gari kran is getting to is about 40 something Ghana cedis nkata le bo anye nenema Ghana bia leaders on pe don to kwapa menye vion egba China to crown onyame oke ole gari exporting choga na fia ko ile yefu to come eba kata anye npene dukwa aso ha cocoa le Ghana fia nkata ole be even cocoa de reja ga ko le ba cover Ghana dukwa ya ma nka jo ka fi cocoa crown le Ghana fia not to talk about petrol not to talk about gold and other niel gake still Ghana le poor aso ha mo wo mechanism adeke abewaza machines split auto alo wa help wa pede agbedelon plan machines adeke alobako awenyu alobe wa hefenyu adeke na walo wa supply fertilizer split auto na o mo deke wo nenemo egba China va discover cocoa China do cocoa pa manye vion hema enye dom vevene Ghana kra onufom le social media kata enye nya agromole be Ghana to mi blame ya leaders so enye enyaka Chinese to onogbogron ke media houses ada o interviewer the nameogrema ga kokpere hema anwa China ole machine so zan ko le cocoa processing me ko le ko dem le cocoa beans ole machine so zan ko le dem le ya ka Ghana fi alaba megotona no gbam
anogbam hemakata at the end of the day amenye father keke mo le ne amo nkata ole be nu yakata na no jim fipo de onya alo miapo susu enye le nenema Ghana no le be maunto oba kpo du alo mi hia na yevuo oba kpo Ghana duko a nkata ole be nu yakata na no ajim nenema ta enye nu edefu pa amenye fiu aso a egba politicians so anu ya mo like nyatepo na nya megboto bi ato nyatepo alo bi apon cho nwa aida be wa dom obo no wa wu alo what the problem no enye nu aka jojo le Ghana nkata alban nu akata na no ajime to me anu nye be Ghana president alo leaders okata what akpo alie Rwanda president Paul Kagame ola was strength per agbenono a what tro Ghana within 3 months Ghana drop within 3 months. Many of you. Common data, current data, yeah. I was in Ghana, fear, Melbourne, anymore. I feel data very, very unlimited, very, very affordable. I can only Ghana, no see, no wasi. Nkata Lebanya in the mother. That Aquana me big out the car, plum le ayama. Tanya to your number, Christian Adiabo. Amy Dagbaha, me subscribe to me upper YouTube channel. Me share video, me like me me. Me follow me le YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Afi ta akpena mi.